50 ml Sunlight dishwashing liquid refill le 500 grams Sunlight bar soap di le tharo ka 99 ranta go mme o boloke 29 ranta fela. Ditheko tse di fela ka di 26 December 2024. Pick and Pay QualiSave. More moments of magic this festive season. Sakwamukela kuSikhukhune FM begodu sithokoza ukuba nathi ngaphandle kwethu unamanga uyaforce. Love is the power on 90.7 Moroka show majwe madime khotse shahle a o gapetse ba tele jwa FM. A ke go tame moroto mogolo. Aga. Ke tamishe ba bagolo e le go baruti ba bagolo e le go mangaka setso bagolo ba rena ka moka magoshi ya gabrena ga mmogo le bathiyeletši ba bagolo ba Sekhukhune ke a letamisha magageshu ka dikgokaganyong tša leago re a letamisha magageshu bošegong bo ba lekgono bo moroto mogolo a ke tsebiše batho gore go sasa ke gona ke a phethiša tšatši la go sasa re a phethiša ba le ba tshwenyang ke dithokolosi maswiswi ba tshwenyang ke bothata ba dikotsi ba tshwenyang ke bothata bo bogolo ba ya gore ditšhelete ga di dule ba tshwenyang ke bothata bo bogolo ba balekane ba tshwenyang ke bothata bo bogolo ba ka gare ga maphelo a bona gore o no kry-a ba hloya ke batho ba le leng gore morota ba berekile jwale gona ba tlile gae ba tlile go tikhutša malapeng a bona ba sahlela ke magadima ke nako ya gore jwale batle ba gahlane le rena go sasa magagesho ke tšatši la go phetha ke tšatši la go phetha ditaelo ka mannete re phetha re lebeletše ngwagong o moso o tlang re nyaka go ba le tše dibotse morota tše di re paletše ngwagong wa 2024 go ngwaga wa 2025 re na le tshepo le kholofelo le lekhutšo la gore tše ka moka tše re di nyakang re tshwanetše gore di loke re na le bosese šiba ba tlile nyaka thušo ditaelo ka moka tšela re beng re di berekiša ngwago re ya go di tšhentšha ke šetše tše dingwe di tlile le kgono ba le ba nyakang ditaelo tša go fapana tša maatla ka go fapana di gona morota ba ka tla ba di hwetša re na le family še yona bosese šiba le kae batswadi ba ka lebelela kopelwana leo selo se seo le kae gona age mama ke mang le tswa kae gae mme wa le mo ke mme Matlala Makelle go tswa Nebo le tswa ka Nebo molato ke eng mma gore na ka gare ga lapa mme o tshwenya ke baloi dithokolosi ga re roba le bošego go nape go diragalang ka gare ga lapa mo e leng gore le tloga le makala ebile le boroko a bo gone go ka ba gona no be re sa roba le bošego re kwa go kutumanya bošego ka mo ntle le bana ba ka ke kgopela le bophelo jo bo botse mo go bana ba ka go diragalang ka mo gae kuku go sepela dilo godimo ga ntlo bana ba lokele keng le nyaka thušo ya nyalo o nyaka bana ba nyalo ke ba ba kae bana ba ka gae bana ba ka ke ba bararo alright o le dula le ena ka gae ke sesi ke yo ke neng nae okay sesi nko thushe mama nke itle ka mo sesi molato ke eng ka kua gae na ka gare ga lapa la gešo a gona nto e lokang re ka re a rapela re a sepela a go no swana lapa la gešo ke le papa kore like batho ba bošego like ba tetaola ka lona re kwa bošego re kwa marebiši like go na le magotlo a be mosegare like a ba bošego and a na le mošito mafele lona mosegare a be gona a ba bošego and too much a re destroy ke family cause go na le motho go na le mangwana ka like o beile noga ka lapeng la gešo a gono nto e lokang like ke mebereko
ke manyalo kore like kore le nna ke a bo gore bophelo ba ka a bo like boeme mangwana ko sala a o tsara kgajedi ke gopela gore motlhomo re se ka napa re ba šupa ka monwana le no o bontšha gore go na le selo ka gae ge e le gore le se bone e tšwela pele go na le motho o tsere diaparo tsaka then a di bereka gore nto ngwe le nngwe e ke e swarang e no phumega and ka nnete go a direga nto ngwe le nngwe a ke e swara ya shabalala like a ke lokele ke selo and le ba profeta ba mpotsa gore go na le motho a tsereng diaparo tsa gago and ke botsa ke batho ba differente gore ba tsere diaparo tsa gago gore nto ngwe le nngwe ye o e dirang like kore mo bophelong like o se ka lokela ke selo nna gale like nne ke na le mahlatsa mmereko like ke baka ke mebereko mare sentse ba tšea diaparo tsaka sentse ba bea segagabi ka lapeng la gešo a golo ke selo se se wa ile re ba beile noga ka gae le bona eng go bontšha gore go beilwe noga ka gare ga lapa la mathomo nna ke bone noga e bolelang o bone noga ya go bolela noga ya go bolela then e le kae ka mo gae ka kitchen ka dining room ka kamoreng ka ntle ga jarata ka lapeng ka kamoreng ka mo ke robalang e reng gore e a bolela wena o like ne bolela marena like a ka kgonno e ko gore e reng then ke ge ke botsa moruti ke re like moruti ke bontshitse pono e so moruti a re tswela pele like a re e rapedise then o tla hotsa dikarabo tsa gago then ke ge like ke rapedisa then ke rapedisa vel ka nnete ka bona gore like ka bontsha gore vel e gona and le mongwe yona le ka motseba kgajedi ge re itswa re ya bathong ba re botsa ba re go na le selo kae goba mohlomong o berekilwe ka gore le ka gore ke dumela ke re go na le tharollo lena go diregetseng ka lena gore mohlomong le ikhwetše le mo le leng gona e upša taba tša lena le dikhwetša nna ke na le dipatse gore mo ke reng go hwetša thuso gona then batho ba gona then ba kgopela like marato like fela maatla then ka se ke sa tšwela pele o batho ba ba nyaka go dula le wena mola nna ke le molwetse ke nyaka thuso mola then bona like ba nyaka go dula le nna ke baruti ke dingaka go no swana and gape ke na le badimo ke na le problem ya moya then bosoga ke robetse ke a bontsha ke le ka gare ga metsi a ke leng ka gore gona a na le kore ke sepela ka gare ga di-steps ka mo metsing then ke bona mabitla ka mo gona ka mo gare ga metsi mare mabitla a lebelela mo go teng go na le mapolomo then ke kgone bolela then ke a bontsha ke apere dituku then gantši like ke bona ke seplan mare motho a ke mmone like ka mo facing like kore ke no mmona ke sepela le yena like ke tleme dituku ka moka then ke kgone ke bontsha ke le phororong then go na le cell phone ka mo metseng e lena then swantse gore ke etse mare ke boifa motho ene ke sepela yena a no tsena then nna ke nyaka cell phone ela but ke a tshaba go tsena ka mo metseng ga botse se ke nyaka o mphetiše mo lena le mmangwane ya lena le bakileng ha ona le mangwana ka araba ka selo cause nto e thome a ke thomo bereka then ke thomo reka dihlogo tša mpete then nna be ke dula ga bo mamaka then ke dula re dula le ngwanaka then
a ke ile mmerekong like nna le ngwana ka re be re like like re rato adimisana ka diaparo then a ke le mmerekong then a ke tlo boa mmerekong cause ante mmerekong like ka di-weekend ne re apare tsa gae then ke nyakoa like a ke tsheka diaparo tsaka ke di bona gore like ke tsheka diaparo tse ne ke nyako di apara Sunday then ke bona gore diaparo tsaka di a shorta a ka butsa ntong a usa ka gore a wa tsaya like diaparo tsa ka ra aowa then ke ge ntong kore like mo go nna gore like ngwana a usa ka like a gona like o ile ga gabo o spetse then diaparo tsa ka di ka stimele then ge ena a fetso spela then ga bua then ka tla ka motse ka re like diaparo tsa ka di kae then ya thoma like ya banto gona mo like a dikutela like diaparo tsa go tsa sekolo then a ke thoma ke motse ke diaparo tsa ka nto di kae then ke ge a botsa like magola ka sa phela a re gape nna ke tumetse ke diaparo tsa ka tsa sekolo on kan like o dikutetse aparo tse gore a timeletse like gore a bola mohlalo o wa ka then like gore like go tsena dikholo like ban roga like bana ba gabe like ban roga after mo then sentsore like ba bagolo then ba tle right then ba seng gona then ba dire meeting then ba kwe masite ka moka then asanga ba kwa masite ka moka sorry sesi ska isha pelo gole ka gore re nya ka ditaba ngwanesho re tle re kgone go thuša then monyakele metsi ya ska isha pelo gole hle re fe ditaba sesi re kgone go thuša re kgone go fa maele re kgone go tlela ka tharollo ya ditaba gore ka go le so swantse re dire eng ya no fela mo then ka tswela pele then ka nyaka diaparo tsaka then diaparo tsaka di a senyarela ante ne re dula ga magolo a ka then ante ga go sana le like le mokhuku go dula mama ka le papa ka fela then ke ge ba eketsa mokhuku then ke ge a re lo dula gae tabe diaparo tsa ka o ka isala morago like a sanka vele ja tswelela until ke kwa ba profeta gore diaparo tsa gago like o timeletse ke 1 2 3 and diaparo tse ba di bolelang vele ke diaparo tse di sengona all right ba family ba paletse ke go ilukiša a senka ba ilukiša ke taba neng taba eng ke 2013 go tloga mo go timeleleng ke diaparo tša gago o boela ka geno go dula ka gona ke eng se se ileng sa fetoga bophelong bja gago go ile go diregang goba go diregetseng like bophelo ba ka like ke bona ganyane gore like gore ne ke se aware but ka kgona go bona gore gabotse like bophelo ba ka bo sa sepela gabotse diaparo tše di go timeletseng ke eng le eng ke hempe ya ba skirt ya ba bra ya ba perete ya ba jacket then ya ba borogo then ke re ba tlisha borogo a ba fitlhe go tlisha borogo then ba botse gore a se borogo ba phosi ya bona a usa ka a re ke jona ba kgonne o tla le borogo fela mare tse dintse like a sanka ba tla le tsona bo tlišwa ke mang borogo bo tlisha ke mangwana o re botswa kae a bolele o nore ka se re go ja phosi ya yo nna ke se gona ke ile mmerekong then ke ge a usa ka like a tlompotsa then a re go tlisha
borgobo ebile proof ya gore ngwana gagwe o tsere diaparo tsaka but still a re la ngwana gage a re tsamo swariša phošia cause ka re o dirile ante o tsere diaparo tša go tša sekolo mola yena a tlile le proof ya gore ngwana gage diaparo tsaka o di tsere cause o tlile le borogo mare tse dintse like a sa nka tla le tsona then ke ge ngwana gage vele ka nnete a ya ntshwariša then ke no makala ke le mmerekong then maphodisa a tsena then a tla le pampiri e wrong then ke ge o wa mosadi a raiman like a ra tla le pampiri e wrong ye ntong e right then ke ga tsika then ke ga a itla ya maina ka jwale then ba botsa phusha ke man then ka re ke nna then ke ge ba mbiletse then re bolela like ka masaite after mbarkhan why like ditaba tsa lena like cause ditaba tse ke tsa sla ba sta rena maphodisa ante ba bona ba na le mmereko o montse mo serious o sentse re ba o dire then ke ga ba mpha lengwalo then ba re ke tle ante ka ba re ke tle ka court small court ka Monebu vel ka nnete ka teita gona ka ya ka Nebo small court then ke ge ante magistrate then a re bia fase then re hlalosa gore problem king after ke ga rela a re like ka kwa ke ga magolo a rena a se ga rena then a ra sone gore ka lwela ka mo then a re o mo like re dipolele gore nyaka eng a re nyakeng then ke re bolela then a ra buseletsa gape then a re like tse re di boletseng ya wa kwala sisi wa kwala a re tse re di boletseng then if rena a re di phet like o mo go rena then wa ka tsenya a re a tshela molao then go ra gore re ba tlo mswara after mawa then ra fella gona mo then o mo lo mong ra spela like ka magolo a rena go ntwa le rena a re saya cause a gona kwano ka lapeng la like ka lapeng la bo mamaka like ditlogolo ka moka like a gona ditlogolo tse di yang then ba ba yang ke bona ba bo mmawanaka then nna ke tle mo go kgopela thuso ya gore le re thuseng ka ntho ba beileng ka mo lapeng gore le rena maphelo a rena a kgono ba gabotse le rena re kgone go swana le batho ba bangwe cause a gona ngwana o mongwe like a tla mo lefaseng then a tlilo hlaka like ngwana mongwe o tla mo lefaseng a khuparetse nna ke dipotsa gore tse ne ke di khuparetse then di kae go njwale nna ke kgopela thuso okay bokoko ba itse ba taba ya noga bokoko ba bona mafena bokoko ba bona magotlwa bokoko ba le bona le ribishile le tlanka kwa gae o a di bona koko noga e la e tseba ke no go ba bolela ka yona wena o e bona jwang ka ge le wena o le modudi wa ka gae koko nna ke no bona gore ke a bona ke na a ke kwishishe ga botse go lebaka keng ga botse le go ntwa le wena o ka lapeng la gago goba ka gaka o ka gagago ee all right
lapa la go ba le mafene, la go ba le magotlo, la go ba le maribiši, anke la ba le bophelo bo bokaone ebile anke bana ba gona ba ba le mahlatse ba ba le tšwelopele. Sese o go betše, o bo o nyaka mmereko mo jwang sese? Wena bo o nyaka o mo buang before o ka no re o mollo o mongwe? nna ke rata go bereka mining. O nyaka go bereka go dirang ko mmaeneng? a kere mining go riwa dilo tše dintšhi, go ne ba go bereka ka di-officing, di-admin, go a ba le di-operator, go a ba le di-artisan, kore ke dilo tše dintšhi tše di leng kua mining tše e leng gore no batho ba bereka ka tšona. Wena o duma go bereka go dira eng sese? Go operate. Go operate. O nyako operator? Okay. O dirile eng a certificate sa gona sa go operator? A ke na sone le gona mo ke bile le problem like sekolong. Ba ntetse buku. I didn't know like matlaka a bona gabotse. Jalo ka se mining o sa bone cause o tlo go bana. Santse o lokiše bophelo ba gago, mmele wa gago loke o bega botse cause mine o tlo go iša induction ba ye go checka ba be ba boe ba checke le mmele wa gago gore wa qualify gore o ka ya ko mining na. So re santse re thome re go thushe re bone re ka dira eng. Phelo ba gago wa boraite sese. O kuša bohloko. O hloka thušo. O hloka go ka thushiwa gore o kgone go ba le bophelo bo boraite dilo tša gago di loke di bega botse. Le ngwana ka ba mo dirile ka selešo. O na le 13 years. Like o no tlhole o ba jwa le yena. A na khutse kore o rwele morwalo o ime sa le monyane. Gore ke tle mo like gore ke le phone like gore ne ke rapela gore le mphounele like before like dikolo di bula cause gore ke nagana gore ngwana ka like o no ile a ba jwa a peinelwa like a re matheka o tswa dinto like dinto tse di sa feleng. O thomile ne? Snoking thing ke 3 years. Aba ke train mo spedisha. Like o no ko bala fela. I did afo. A gona bothata felo se se ke tlo go thusha ne. Ke tlo go thusha. Ke tla go thusha. Koko lapa la gago re tla tsoga re le bereka, re tla tsoga re elwa le noga tšeo, re tla tsoga re elwa le magotlo ao, re tla tsoga re elwa le tšeo ka moka di tshwenyang ka gae. O sese o hloka go alafiwa ebile o hloka go duduša fase nke go bolelwe le yena and then a kgone go loka bega botse. O hloka nto re bitsang gore no ke counseling. A right o go betše o ne dilo tše dintšhi tše di mo tshwenyang. A senke wa nyako tepelaya sese? Bile gona mnagano gore like mo go nna like bophelo bo ke bophelang ke jwa mohuta mang a gona nto e lokana like ke a bokwa like ke boemi like ke sa phelela eng. Re tla go thusha se silo tša gago di loke, re tla go thusha bophelo ba gago bo kgone go bonala bo bega botse, re tla go thusha ka tše ka moka di go tlaišang. A kere wa tlogane le papa go ngwana? Ra tlogana mara like rona tlogana like ra botana. Okay. Mara na o sa phone. Yena o sa phone mara ke long distance like a re kopane next.
go tla loka o se ka tshwenyega and gape ke na le problem ya maoto like ka bo 9 a fiša like gore ke a tsene ka metseng ya go tonya maoto a fišiša ke dilo tše dintšhi tša go fapana so re tlo bona gore re bereka jwang ka ona gore o kgone go loka o be gabotse maoto a fišiša ke dilo tše dintšhi tša go fapana e ka ba meleko o e gatang ka gae e ka ba taba ya gago ya ge e le gore batho ba go šetše morago ba go leka ka maoto e ka ba tabeng ya ge e le gore no o tšeiwa mohlala ba go bereka ka ona so ke dilo tše dintšhi tše di dirang gore maoto a motho a kry-e le gore a motshwenya so fela a gona bothata felo a re thome ka lapa lela la bolena and then ke tle ke thuše wena re thuše le bana ba lena kere ya ke tla go thuša le nkemele ka mola ke tlo le thuša ka dilo ka mokana ga tsona kgopela gore go tsene ba le ba bangwe alright go 90.7 communicating units batsheditšere sa bulela ba bang ka mokgwa woo sehla se sa krismose la duma hardware e go tlisetša dithekofase tšeo di senang thaka hwetša tafola ya aluminium ka 399 rand fela gape o hwetša 250 milliliters by 2 meters building column yeo di feleletšego ka 2 caps ka 649 rand 90 fela boloka go ditshenyagalelo tša ke batswadi ba rena ba thobela le kae mama re gona mama ke ba ga mang ke nna ga setlhako setlhako ne e lebelelang kopelona le ya o ka no gore botse ko wena mang wa ga setlhako ya a se go gele pele motswadi tlo kgone go dula gabotse gape alright le re botseng gore ke lena ba mang setlhako ke nna o indi setlhako ke tswa ko Sooko ko gaufi le ko lodimo kae ko Sooko Sooko ka saete tšela tša kua ga borena okay ya saete tša bo phakene ko lodimo kolodine next time ya ko lodimo alright re thuša ka mama le re thuša ka tša ka kwa gae ka kwa lapeng ka kwa gae ga ona boroko ka kwa gae go na le noga e sepelang ka mo jarateng le a e bona noga e ke tše ka bona mohlala yona mohlala ola kwa mokima so moratho wa ka wa latela re nna re le ba babedi ena e kila e bona ka matlho so ya ra founela cousin aka gore ba ta ba khone e bolaya na elevate it's sutlhela ka mo letsa and then ona le motlhala phofolo e tsamayang ka mojarate ke phofolo mo hutama a ke tse because ngwana la kwa hae ne ke bereka se khale ke filetse ke mmereko so ka September e ban suthela foto ampontsha ona motlhala wa phofolo ena ke ena ka tsebang gore ke phofolo motama and then we shoot o re bala ka ke re bala ke le one ena o re bala le one le ena ka mola that me re me ke confuse 7 days ke sa robale sorry mama beta pelo mama beta pelo o fetša 7 days o sa robale go direga eng mo di mantlo hona le ntsheng e tsamayang ka re e haha ba ka dimpa
ke be ke ipotsa gore maybe ke yona noga eo e na le nako ore bošego bo ka moka eno gagaba gore le a tseba gore go thoma ka nako mamang go diregeng e na le nako leswe ke ra ke kgone fetsa 7 days ke sa robale I know gore something se etla ke betheke letswalo ke go ka re batho ka mo ntlong na le batho ba seba ke fologe mo ntong ke tsene ka mora thuka mora ke lebella ke sa bone selo ke phaya hardene ke sa bone selo ke wele petong ke robale ke tlo ka re monyako wa bulega a ke botsiše mama a ke botsiše ka magageno o šetšeng le ngwaneno lebile bana ba babedi fela goba mohlomong go diregetseng kwa high 6 o mongwe ne tlhokofetse o mongwe o nna soshangubi o mongwe ke ene o buta ka nako mtlhanka kwa gagage batswadi ba lena ke khale ba tlhokofetse so ngwana kwa hae mala wa mpotsa gore mo khoneng ya jarata go na le dipheta tse ba di epetseng mara sanga ka nyako ya ramponte tsona and then gore ke na le 3 months ke nna musadi gore ke tloe ko hae ke tse ke robetse bošimo toro ke bone motho a mpone ga ka thotsho ke go shuba teng ka se ka robala ko hae ka robala ko motseng o mongwe ka boshubo le ka robala kwa motseng o mongwe ke botsa setsa ka gore a nromele tšhelete ke tla mo Limpopo ke na le 3 months ke kgwedi ya boraro ke nna mo yena ke tšhaba tsona dilo tse di leng ko gae and then ngwana ko gae o na le pitso wa badimo nako nngwe ke ntse le ena o kry-a letu ena se motho a o bolela o kry-a didimetse fela ntse re dikgang a sa mfetole a ke thoma ke re keng o bonang a sa mfetole a emelele a tlhakatlhakane ke re ka mo tshwara molamphenyoge a wele mo fatshe a rahe maoto ka nako ke na le ena fela e sekgala phaphame a ke re keng a re tlhoka pelaelo ngwana mma tsotlhe di tloloka ene hanne ke basadi hana ngwana o 50 years no ana mosadi o re tsatsi le leng a tlhobaelwa boshiwa re go tswela montle a ke tse re o bona setholwane o re o bona motho a dutse montle a ntse mo crating oro ba re mo lebating a ke tsatsea broomstick ra mmetha ka yona le ena ka mola robalang tlong ya ko morago a robale o re modimo masenke o na le dilo tse o kry-ang di tsamaya mo modimo masenke lapa la kwa ntate Moremi le ditšhila lapa la kwa di ditšhila lapa la kwa le tshamekela ke baloi ha ona ntho e lokang le badimo a ba tsene ko hae sa le papa wa ka le maka ba tlhokofala I'm sure ke 30 years a se ke ka bona le mo one mo diponong papa ka ona o lo hetela moshimano ke ngwana o saka ke na ntse ke reng a re botsa re ntate mo lo batlile so mo hae o re so a re ke atla mo hae mara ha khone o tsena mo jarateng ya mo hae mo peding bona o na le mo honno gore papa ka o tna mola a ntse mo di ba pankana ba khone o tsena ka mo hae hone bano re tlo bana le re tsebaneng ko hae tlile papa ka o tsamshimana re ke bona dipitsa tse kholo mo la japeilwe hone mola go tlo bana le motho a tlang ka moleko ka mo hae ka utsetswa ditlhako ke botsa ngwana ko hae a re ditlhako tsa di bona phere tse tharo ke tse di tse rekimang nna le ngwana ko hae tate Moremi ba re berekile
ke be ke nyetswe ko badi ba ka moporofeta mongwe a mpotsa re mo reng go tlhapa mo teng o tsholola metsi ba tsere mmuela ba o tsenya ka mo polastiking ba o bofa gore ke sokole ke seke bebebe ka bana le dio tse pila mo bophelong ko ya gona bophelo ntate moremi a go teng total ebile ke tloile ke tshabetse ngwao saka lapeng le o bong o nyetse go lona go diragetseng gore o tswe go lona mama ke sone seo ntate moremi ke re ba tsere mmuela ba tsenya ka mara plastic ba o bofa gore kore ke arogane le monno le ena monno ba mmerekile monno o tsamaile no mara o nna le mosadi mo ka tle ka tsamaya ka ya ko kerekeng ka ko kerekeng ke porofeta ke bontate ba mpotsa ba re wena ba o berekile ene le monna hao ba mmerekile mosadi la nang le ena o mmerekile gore a seke bebebe a adima ko morago ka sokola le bana le mmeo le bana ba hae ba ba tsentsha dikolo fitlhela bana ba le ba petse bana ba ba ka kwa ya ba o nyaki ba ra ya hae ba ya mosadi tate moremi kupela thuso mama a re kwane ge go nbele ba le botsa gore lena le bothata bo bo itseng go diragetse ka gore ke nagana ke re ditaelo ba le fa gore le direng le na a seng ka bana le botsa gore le phethe bjang go diregeng nna ke ile ba mphethela ba ntlhapisa mara e ntse ba ntlhapisa ke no bona gore dilo tsa ka di tsamaye ke tswe ke re ke ka utlwisisa ko gong gore se kwa ke tswang ko teng ba ntirileng sona why ga ke itla mo ba mpotsa gore still o sana le ditšhene ke be ke bereka mmereko wa security mmereko la ka gore ke dilo tsa di-contract wa fela bane banong a re bereke re ditshore ntse kwa ya re bereke ene ga ke gole ke be ke na le matlhatsi a tšhelete matlhatsi a le botlha tsamaile ka dira certificate sa business ka ba busy ka sona a ntse go ya a ke itse ke ntho e leng gore ke tlogele ke se ka tlhe ke sa tswela pele ka sona ke bothata bo boleng ko gae tse ntšheng ke le gore le kgone go founela founela ngwane la kwa yo ba tlo le botsa tse ntšhi tsa na di bona cause o ntse nako e telele a nna nnoši mole ene ke dutse mosadi o ke na le stress gore ke šile ngwana kwa gae a ke itse gore go diragang ka yena ka mo ke dutse ka mo endane lapa la ko gae a la loka mosimane la re no gaela e lekana le tene ya groupy ka mo kwa e boneng ke kgolo a utanga le ena e be le motho e leng gore ge ke be ke bereka re be re thušana re fepa mosimane so nne o mmereko o fedile a re motsa re more a re nyaka se wa o rutlwelela gore eng ke tlo di direla mara ga o thoma o tlo mo founela gore ka gore o itse o tlo dira so tate moremo re jela bogale bo bong mo e leng gore ebile o fetsa sa re thusi ene ka mo jarateng go na le o agile ntlo ka mo jarateng o sa le a fapana le mosadi so nne o ba lokisile dilo tsa bona o boetse motlhanka o šile ntlo ela ka mola ntlo ele le yona a e fela a re tse gore ba e dirileng o rekile disamente ebile disamente tsela di a senyega a di tse gore bothata ke eng le ena ona ka molao tshwanetse mara ke mo ka mo jarateng e one tate moremi re kgopela thuso tle ebile be ke ipoditse gore thuseng ka sekry a ya ke christmas ke tla no nna gona ga mmeo ga ke bua ke mara ke stressa gore ke dutse mo ke šile ngwana ko gae a ke itse gore a ke mošile so go dira eng ka yena ande mola e le gore ke motho a nang le badimo nako ngwe ga tsogetswa le wana sa bone ke motho o tlo diragang ke tlo leka ka maatla go katana le mathata a lapa la geno mama nako nngwe re phetha ditaelo re tla le ditaelo ka polekeng ye ba babe ba isentšeng gomme ditaelo tšela tša rena di boe di tšhilafale nako nngwe re gobatša ke batho ba gabo rena ba re ba tshepileng bophelo ba gago ge o bo o nyala mama go ne le ba be ba re a ba nyake go bona lenyalo le le tšwela pele
ke therešo ba kgonne o buile ka gae ebile o fetile o tsenile go tswa lapa la batswadi ba gago le fetogile lapa le e leng gore ke bo bapallo ba batho ka ge ba kgona go tšea diphoofolo ba di rua ka gare ga lapa la geno e le ge maikemišetšo a bona ba nyaka go bona ba sokodiša lena bana ba ka gae go gola o palle ke go ba le tšwelopele ka lebaka la motho o mongwe gomme e le motho moso go kweša bohloko ge ba kgona go le romela ka dinoga di tsena ka gare ga dintlo le robala le tšona le tsoga le tšona ke mahlatsi ya mafe a e lego gore badimo ba bolena ba tla re ge ba tsena ka mola ba lefa ona lapa le tsenetše ke dira bantlhoi batho ba pelo tše mpe ba itirela boithatelo ka gare ga lapa la batswadi ba gago fela a re dumele gore sengwe le sengwe se ne le nako mathata mo bophelong a ne le nako ge e le gore o molli o tlile go nna ke le mohumotse ke swanetše ke go humotse gomme ke re ge ke go humotša ke go humotše ka go go thuša ka se se go tshwenyana re swanetše re ntšhe meleko ye ba babe ba iepetšeng ka gae re swanetše re lentšhe meleko ye wena o sepelang le yona re swanetše re nyake go tseba gore ke mang a re ileng gore o bue ka gare ga lenyalo la gago lenyalo le phethelwa ditaelo ka lebaka la gore tlhalo ka bo yona e tliša mohlako le tshokolo le ditlaela thušo ge o ka se thušege o tlilo ba le bothata nna ke re go wena a re nyakeng tsela ka mokgwa wa go phekola ka meropa re bolela le badimo gore ka kua gare ga lapa lela la bolena re ya go tsena jwang mathata ke a kgale a se a jwalo a se a maabane onjela re etele ke motho re phela re le two ba bo papa go lena ba kae a ona motho a re etelang le rena re ya batho ko re ka re selekisa batho ebile le rena batho re ba seleka ba bo papa go lena ba kae ba ga bo mma go lena ba kae e be le motho re thusana le yena gona bjanong ebile ga a sa nyaka utlwa selo ka rena o bontsha gore le yena o ka re ba setse ba mo etile pele e re bolela le yena o ne o bolela gwa se direge selo yena mošimanyane wa bo rena a nnang a nnošimo nna fela mo romela tšhelete a mo romela dijo gona bjano ga a mo romele selo ngwane o la o bola ke tlala kwa ngwane o la ga ke re mmereko ga ona tse botse tse di mo diragalelang o ne o nna kwa ke moka matšatši alo ba dula lo bjalo o mo tlogetse o ne o ba mathata ka yena ka kwa lapeng a buta ya rena ga a ire selo ga re itse gore le yena kore ke a bona ba mo etile pele ga o sana ntho a re irelang yona ebile a sana ntho a re lebelelang ka yona le go ka mmotsa go morago a re marago a bona bophelo ba gore ke ba mohuta ba nko eme ka maoto hai dilo di tla loka nko eme ka maoto dilo bophelo bo bago bo a se bo bobotse o tsamaya ka koloi ya gae no dula e robegile metlheng wene koloi ya gae e robegang konko e tlhokomele di tlo loka ne ba e senyegile ganyane mara ra mmona gore ditaba tsa gae ga di na le sedine o na le mathata bjale mathata a le ka mokana ga ona aparetse bana ba botlhe ba ka moka e no ba nna ke a bona ke ileng ka bana le matlhatsinyana a mannyane a gore ke nyalwe ke kgone go ba kwa ke ba ne le mahlatsi a go nyalwa ke nna kwa bogadi ba ka mokana ga bona bjalo bana ba le ballela mo godimo aka se se tlhagang ba llela godimo ga ka ene bjalo ke kgone gore nka ba rwala ko lapeng kwa le nka se kgone gore nka ema ka sa gore a re thusaneng re ireng ka mokgwa le ka mokgwa ka baka la gore ke malapeng a batho bjale a ke tse gore re ka re thusa bjang la thusa bjang lapalela le bana ba le ka mo lapeng ka moka ga bona gwampe go bana le lesedi go bona la gore ke lapa la batho ka gore gona bana nna ke re ke le lebeletse ka leitlho la moya le tlo gwa lapalela tupupupu ya ba sala le ifo ba marope o sena motho ka mo lapeng ka gore le mošimane o la dulang ka mo gae ga a sena mosadi a sena bana mafelelong keng
ke mo kana pele le huile ka re tshepile ena gore ke ena ka tleng a re tsosetsa e re tloga mo tšatši le le re ya kwa re kry-a ena a na le bana a na le mosadi go kaone mara go o le ka mokgwa ke mathata a re itse gore tse di mo dirang ka mokgwa tse ba dirang ka mokgwa ke eng ka mo lalapeng ka mola ngwaga o mong ke ile ka re ebile nna ke gale ke sa tlhele ke ya gae ka lona taba tse tsa gore go fitlha kwa o kry o sena boroko o nna fo dula o na le letswalo fo o dula go na le dinonyane mo di mo ntlo ka re di tlile di rometswe ke na le nako e tele ke se ka tlhele ke ya gae tšatši le ne ke itse ke ile gae o mpontsha mpie nngwe ore wa bona mpiela sesi ke re ee ore mpiela ya wa tsea ya mmakatsa mo go le mo mo ke tsamayang teng shi mo go le mo he ke re ya mmerekong he ke fitlha kwa mmerekong ke kry-ile letogana ke re ke a toga shi he ke boa shi ka thoma go ema pele mama ema pele motho o sepela le mpša mpie a ba sepela le mpie ore ke itlhokometse be fela a tsamaya le ona a se tlhokomele ore bjalo tšatši le leng ke tlo o bona tšatši le leng ge ke kry-ile letogananyana mpjaši o boela gae ga a boela gae mpiela e dula mola e le bana le gate bjalo a re go mpotsa ka mokgwa ya ba gore ne le matšatšinyana ke ile gae ka fetsa matšatšinyana le nna ka thomo e tlhokomela mpiele le a itseba mpie gore e tswa kae aoana shila e dula mola pele mola e le bana le gate ka moswana gape ga e tswa a tsamaya ga e teng kgapele ga e boa gape shila e duletse mola le bane le gate ka re eng monna o bolela nnete mpiela shile mo se ke setse ke itlhokometse matšatšana ke le mo ke itlhokometse gore ka nnete shitse e salasalana le wena morago bjala ke tse gore matšatši a e kaene ke ne ko bolela ye nngwe ntate moremi thobela ma ko hae re phela re ra re tsebaneng a re tsebaneng ga e thoma re 5 years ka mo ke papa ka ke lasbon papa ka ke ha ka mo hae ka mo ke ha koko mara o nne motho no bana le nkhu ya no bjala bo ntate mo nne ke na ke re maybe bona le taba no a gona molato a go kgonagale gore motho a ka apea jwala ntle le go boledišana le batho ga go le kudu ka gare ga lapa go šetše lena so ke tlo bona gore ke bereka jwang ke tlo le thuša ka mokgong ka kgonang ka gona dilo tša lena di a kgona go loka di a ba gabotse dira di a kgona go tloga go lena ba babe ba ba lenyakang ba palela ko go ka le kereya so ke tla leka ke bone gore ke bereka jwang so ke tla le thuša ke tla le thuša le tswa ka seabe ko soko ke tla ria gore re ye go bereka re o kry-a mang go sasa re tla ria gore a buti le bolele le ena then go sasa ba ye ba bereke ba leke go ntšhana le mathata a leng ka mola gae wena o sa le gona mo o tle re go hlapiše mo o re go ya kua gae o ye o lokile ka ge e le gore go sasa ga go le kudu ebile ke tlo iša batho ka mo nokeng ke tlo berekiša ditaelo tše diswa tše di sa tswang go fitlha ke duma gore le wena o swane le ba bangwe ba batho ba e leng gore maphelong a bona dilo di a loka mama mogala wa gago a founa a re selo total okay a gona molato ke tla ba thuša tše morota ka molomo re ka se di kgone di nyaka ditaelo tše di no nyaka gore go berekiwe ka nnete modiri wa ditaba tše nke a tswelele molaleng ke re kgone go khutša gobane nako nngwe re le batho morota dilo tša rena gore di seke di a loka ke lebaka la re fela re phema re re go tseba modimo le yena morota wa lapa nako nngwe ge motho a go hlaba ka mootlwa nko o ne mo re gate o mokuše gore mootlwa o wa baba o tlo bona ka setlhwa sa go hlaba ka ona jwale re tla le ka re boneng gore bereka bjang gore dilo di kgone go loka di be gabotse ke tla le thuša ke re mama ke tla beakanya then go sasa ba e ba le thuše ke ya leboga morota a ke leboge batheeletši ke leboge babogedi ke bontšhe batho ka moka gore go sasa re gona re ya bereka morota re tlile go thoma forogo and then ba ka batamela ba tla ba kgona go ka kry-a thušo ba kgona go ka thušega ba ba gabotse ya le ka ema ka taba ya forogo lena le tlo tla mo then re ya ka mola re ya go hlapiša batho re tlo le eda mo lineng ya batho ba ba yang go hlapa ka moka then la kgona go thušega la ba gabotse so go tlo nyaka gore le nape le ngwadiše sa le gong jwana so re tla ba thuša morota go šala ka lapeng go boima gobane ba bangwe ba meloko ba ne go dira dilo ba sa le botse ba ne go dira dilo ba sa le reriše ba ne go dira dilo
ka nako ya bona ka lapeng le go dutse go batho ba bangwe. So go bohlokwa gore ge ba ria jwala ba boledišane, go bohlokwa gore ge re le bana ba motho re boledišane. Lapa se la motho o motee ke la ga borena fela go nyakega dipoledišano. So ke lebogile kudu Morota, le tla ba fa difounu and then ba le ba go buka ba kgone buka. Re boeletše ke boditše admin ka re no lena le bereka mo admin ka moka le santse le bukele batho because motho a ka se re a tloge kgole le tle le gapeletše gore motho e leng gore o tloga Bakersfort e tlebe number 1 ka mo. Motho wa buka a tsoga a tla and then ge ile ro kreile ba bampele re ya mmotša gore pele ga gago gone batho ba baka then go tloga mo ga fihla o a tseba gore ke fihlile ka nako so and then gore re ke tlo kgona thušega. Yeah, so ke lebogile kudu ntate Morota, a ke go leboge ke leboge ba thieletše ke leboge ka mola mafaratlhatlheng ka dikgokaganyong tša leago. Re lebogile Moroka. Thank you. Alright, batsheletši ba SKFM dinomoro tša ntate Malefo ba re ba boetše ba buka o ka letša le gone jwale go 072 war 133 war 6761 072 133 6761 go ba nomoro ya Mmamremi 071 398 1508 071 398 1508 ke nomoro tše le ro ka dileletša. Moroka ke lebogile go berekišana le lena ngwageng otlhe go itšhupa fa ke o ka re beke ke ya ka ya mafelelo mo lenanegong le ke tlo tšhabela mosegareng jale re o šala le Mamorota aowa gape ba le o Morota wa ka se ithomi ba le re o šala le Mamorota re ya maikhutsong o tlo bua January ke fa ka di-6 aowa ge wena o khutša gona ge le ba thieletše santse ba tsebe gore ga go ne molatofelo le nna ke tla bua le Morota fela matšatši a go bereka ka mo Janfese ke tla ba busy ke ntše ke bereka matšatši a ka go bereka la bobedi le la bone batho ba tla be ba tseba gore wa Moremi gona o wa bereka ka ge Morota ya maikhutsong re ke ye nnae le nna ko khutša fela ke tla fela ke itla ka go bereka January di 6 ya January ka di 6 re tla be re le ka moka mo Morota ithate o ratola le mogaufu lena re tšweleng pele go thega manna go manga 90.7 mme re tse re ga lefia gago le yona le wena re ba re kopana gape ka moswane go tlhokera senyano go tla 12 a re gampa ya bošego bye wa latela wa local wa latela SKFM.